ilung wate lungwa dari dayah kota kurung kampung ma alung dia butuh kan truk kampung ipakat boh ketungku imu milai kampung ipakat boh tungku imu hangkutin hangkutin nyo betit bangku pegah lagi nyo lepas kuara ku kebedah tungku imu daerahnya biar terus nyekeh nak urusan kabab ilung but bro ku pegah ku gobok aku hai la dom matema mateya iho tungku imu le kampung atawa gura-gura le kampung iya semana manyet maji haji yang kamate lirah jadi wate taluak lampung go maji kangkan itu tibang kembe wate tapuci Allah piang semana manyet lewenyo le kampung purte urung tua ada kamu muda semana manyet sabah manyet belah uroh hai tu ya nyan wate gua tungku imu ate gua urai pupah semayang manyet pupah teman manyet benak kira juk rukuk samsu sabah bungkuh yang putih hijau yang hitam hijau mahayum ibu peng langan plop cupong tuah meleh 10 rebe 25 rebe cupong kan nyan kalau that iklip lom iklip iklip macam sungguh imu mah kita mat peng hut peng macam geman pokoknya tungku imu matawa gure wate gua rumah payah goi ummi tak cok tahu jung parangnya aku nak pelah amplop ngojung parang peh amplop wate ge parik tha jupong tuah ling kuimung ge beke sip beruh musuh tingah sa wate ge pelah 10 rebe 25 rebe rupiah kali tha ke ngute ngute mesti pegah itungku hana mufum miganyan fahala nyo hana mufum fahala ata mucih tamita fahala lawanya wa punggung maji lain hana tatupat minta fahala itungku hana mufum ikhlas ganyan nyo hana mufum ikhlas atau wate tak pedang motor bak galon Jibran itanya lawak bumi ikhlas okey rumah katanya dia tahu cucuk kat tahu anu tu tadem tikai kun lenong ji bang ane maron tip minggu ja abang katanya asai ja pegah haba bagian sedih tabe sedih maron ku ike satu kono asatruh beri sabosa nyambak katanya sabe lelaki nyan ba abang nipat ikde ulegli hantam pernah gejak metigo ike na gepegah le perumoh abang ron merempok berosa hinan ipan ti raja akauri ngupat ke di pegah nyo bang gepegah baron beu mio papa kita nyo singa huku nyo sitok gara-gara maron lakom tuah atako gepegah bah gepegah ke beu mio model lagi nyan perumoh hai lakom tuah nyo malam nyo lungasit biu malam nyo aju bekle ni apa tingo no gilha bataku no weng mate butak pok gede hinan mate ji kami talain tengah mubarang tekun palhana dum lawenyo Allah hai barang tekun lawenyo babinih jalan popoh sa malam sipak trom dum han patih lagi ke pegah jut nijak aku ban pamahai that lawenyo jupo barang tekun kelhe manyam setingah tagai han lagi kurang mutabla Honda bagen na lagi kurang nyantok hanang kecuali bangai cak tanyo kahawa temu roh babah Allah aku hai jupo uranyo tamita urinong lebih hek tamita lumo cupo daripada tamita urinong bener patih ke berah nyo kan haba ai atak aku begah ke debiu menyo jamun cupo metua hek bekle ta pegah urinong yang butoi urinong yang salah hek tamita bener patih long begah orangnya urinang lelar tuh himang puluh karena jupot ro bak 200 na imu
Imekat droi uranya benda patih long begah. Urinang uranya cupa, inang uranya. Ipu blarai. Hana mahayum cupa tuah, mahayum ada ke anak daripadanya. Perte barang-barang cupa tuah, pakon ko. Hai, nyata aku begah ke dia. Dia nak tanya mbak anak muda nyok pukul lagi lom pegah atau musunna perumahan lakon yang jak ba motor elektrik yang jak ba motor truk di pom tua aci nak tanya ngoten wo nyok tak tunggu pegah nyok pukul bek ni yang pagi dia ku pegah mana ya jino cupa metua truk bak program dalam HP cupa hai program dalam HP uronyo na aplikasi untuk publo urinang benar betul lom pegah Nyo menyonyo tak pegah. Anak muda yang luar cukeh ngon ni. Lit mai tunggu di kubuk tanya. Gimana di pui tanya? Ubangai tu tatat. Baraje hai mi mutua. Urang daerah ron hawai barang jupau. Uban Aceh payah ja barang. Kamoy birun hawa tu barang. Nyan ulang tha kedeh payah taja. Uranya barang langkai kirim mobirin. Benar pate. Dumnan jahe ka manusia, dumnan palih manusia. Benar pate belum begah, benar pate. Ana mahai le jupa. Benar pate. Nyawa telung pegah lagi nyo. Pujiat sampai roh lung pegah lagi nyan. Iku umi, iku kurung tuha roh pegah. Pakon. Karena nyo abu menyangkut dengan akhlak. Jamun hana menan uranyo kamenan jamun hawa tih lagi nyan payah tajak medan uranyo medan kaiwo kena waceh dan yang kubla ra uranyo kan awak medan yang kubla ra uranyo kan biak gap biak Aceh oh kan lagi lu pegah yang dibaca bak koran yang lagi yang kakak hidup memata-matoi Banda Aceh tupo anu nyan kan ane urung tupo si kan ane urung ane bui yang benar patih long pegah benar patih yang lebih palih uranyo pakon jumpa mentua kan yang darah mantang abu mentua truk bayang tuha la dom nyan buat ke publa ra lako ke hanai wo kalimang thon jumpa mentua ipegah hanai kirim pe imekah dino ji ikira hanabe pun salah na tinggal kelako sabau tewo Allah memang mentua waktu aku pegah na pati hirano hai ata kalung pegah lagom mi mutuah maah cakap nang pegah baron pakon ku pegah nyo menyangkut dengan akhlak yang hanagot kan kuak puturi baron ata yang hanagot kuata setidak jihkan tipu nyan berarti katro ata nabi pegah waktu pun bunalung baca hadis nyo katro beklen preh sit ata katro Bekle ni pergi kalewat, golam lewat, fitbah ketanya uranyo. Masa-masa yang dipegah oleh Nabi. Nyepreh tagai pajan Nabi, pajan gegom dunia, yang kenyan tagai persoalan. Benar patih belum pegah. Hai ladom uranyo, lakoi barotha ban mate. Mun hebluh lakoi golam abe. Kala dominang uranyo anak kana dua boh, kayak minta iya anak mi lain baru. Tanya yang legok puji bagasa kami tahan ku je zira ku yo ku pocong. Ai dalam kitab nepegah urinang yang mati lakau nyo bekle tayak pegah dia tubit kuno dia tubit kedih megalam terus indah lakau tu. Ai baje warna-warni mantang urinang hanggubi pakai dalam agama bila mana golam lepah indah lakau. Rumah orangnya inang lawennya iplagot roy imita lain ni ukuran oh ni apa gah hajungku hana yang lagi ron pegah Allah mi mutua itu biat memang hana uranyo truk bahak hai ipu bloro truk bak ngan HP ipu bloro lep luh lako kalau mabehi yang kamano cupo mutua kamlai teh ro nyambuh liam nya berekon ngan lakoi igo cupo mutua hana sikat truk suro oh lagi ni pelet
kan taturi tanyo nyan menten nyan hai urang tu ha boh pu tak pengut dia tanyo boh hidung tu dia kata ni apa ngan muke muda aku tong ladum dang bah pe dia mano ai abu atak aku begah ke dia biu ha foto yang foto yang patu patu pe ba Facebook ladum tulis lom janda 2 anak. Kira-kira siapa yang mau ya litma gini ngarakate palis kurang aja yang kejir ilung thabe ku begah hai lako metuah bertanya baik dengi tamita peng ura malam pupulang hawa nu bla baik niat tundra nu urinang tak tutup pajan tutup baik niat mabe habis bunda patih long begah na rezeki ni bila Allah Taala namo sedekah koroi urinang haron dalam fitul hega kantau baje ni kantau lebih banyak namo sedekah koron maji kamai ura akhirat ku tak mabe ngaurinang ikean inang lawetnyo ladum inang lawetnyo tak aku begah kedih me kalan ketanyo lakau manteng tawo ngan motor kudet manteng le break manteng na taboh 2 boh nyan wate tawo suput tatren motor tatiji putuniji nyan manteng timang golom tinget sebelah depo bak dapu ja awu bak jaro mucoh iplung bak pintu ku jupom tuah nyan nan ketanyo wate heuy mudengong heuy bang aci munyo kapapa tu maaf cakap aku begah kapapa tinyan ka mulai tak leh becak nya tangkut urang tangkut padi-padi gok ngambecak nya hana pun harap benda pati ijanduk manteng ngaki juk juk janduk ikai ko begah manteng kerau benda pati ulam getanyo kadarah mameh urat kalemah nya hana pun cerita kabah kelembu ngetanyo punggung ku gok ijuk nyo pujiat ku pegah lagi nyan le tatat urinang uranyo jupa metuah anu getanyo perumoh getanyo lepah getanyo minta rezeki hai mi metuah ngenggop kuro ye balah SMS maka ji ku begah karon yang inang perumoh nyan dausa nu patih ke begah dausa anu nyan gara-gara buat nyan hai mi mutua uberaya pintu neraka gebuka gedor hanjiat getanyo pegah habangan gop ngagam lain hanjiat getanyo tamu tutung ngagam lain hanjiat getanyo tamu masra ngagam lain bila mana hanaidin daripada lakau tu dan hana gedepu tu angku begah yang kejiat dung kasus bak gop cupa mutua pakon selama HP nyo merajalela kasus urang inang purumoh uranyo apa pun gelakai cerai balakau gelakai pasah balakau cukup merajalela jin kalon limang pun yang kalepah lung begah bakron na ta baca dalam koran birin daerah lung jupa mentuah nyan lumboi he tingkatan yang ketiga le tathak kasus ulung inung laki pasah lakau mi ku pegah biu atanyo baik ni alet nuraka peluang getanya ulinong ya pasah lako nyan budau sa tak perlu mahaib lako tebak gop nyan hanjut baik getanya ulinong jak bakan duri abeh tapih boh tomat gop cupa metuah 5 kilo buat cupa nyan pegah kelako dua bawang gop puli aju bakan duri pegah kelako rumah cerita kelako panina ayah ni miat bro cukup mengganggu kai rumah puji hai poh 8 gue ike sagai-gaya kan denganku puji athai poh 8 gue ka pudek mesin i babah harum alah hai cupom tuah be pakon munan lako cupom tuah hote gue pudek mutem sentu tabe-tabe mugro-gro
nyan kon gara-gara he gu ba minta rezeki ku dronu gu minta rezeki kanu gu minta napakah he tang ku kerja barang katuha cupom tua mohon dah pikam grek-grek hinom grek-grek ini pula murung nyambe nak cerita bagok dausa nu hana patih na tanyong nu beut bagu dah nyo pukon lagi lentuan pegah aci ke baru je wate pon pun gu langkah mau tatu pu tang katengut murung di dalam hana ada debu pakot musin mantanggot urangnya katuha he cupom tuah tarik RBT tu sabe pandai nak cerita hanjang ge katengut cupom tuah bibi ke mantang balik tak pegah wate gudang bibi hana li timang nah ku tanya ya be ni yak pegah hai jongko pun yak pegah lera nian kali haga urui ni ang patah ro ka bereh go sari ilung yang ku pegah dosa cupom tuah ya tu dengan hukum Allah yang hukumkan Tuhan masalah atai penting kali tajak talapor ihoi lintu barul hego hana tajak kabare nyangan Allah kolam tenteglah di bune patih long bega paling pengadilan ihoi tungku imum ihoi tungku kusi lang kampung kusi baro natro wargaro ni kuno ukan tu kujit hai gu pegah urinang yang dia patah lako gu puji patah hai gu pegah kalima gu pegah oh lilong lima gu so dari gu si hai long ke lemah lako ganyan hana long tupu tapi ane min hai lapan kayang ka bedah tunggu ku si biawa paling singoh ku thati ihoi tunggu ibu Kumong nyo natuk wargara nurino cuman hai gu pegah hai ganyang dia patah lako gu puji patah hai gu pegah lako gu kalima paling tunggu imu puatra ke jauh hotel ganyang ilong ke lemah lako ganyang hana long tupu timan ni kamo barosan nagu puduk maulud di kampung na balai tuha yang hana dipakai le onian taco ali balainya tapeh ba ali balai baru lu kalian lah kau ganyan wate gejak bertahan nak bapa le ngonyan juga kau yang pelak haju po aib dudo nyambe ni apa gah hana jiat dalam agama bunuh patih long pegah orangnya punya pitit hana melin kalan lakon ai mi lum pegah baron beu na cara dalam agama yang lebih muslihat be sampai dosa nu ata aib baron ada pegah ata barosa te kun kon dalam kitab na pegah lian mi hana masalah mi hana salah lian nyan pupah lap pul ipupah le perumoh lako untuk yucre perumoh tinggal ni kun balako bang ilong sayang lung koron anak min getanyo kalapan rezeki diuro 80 ribu menempok ni kebah gadih kamu nama 45 manyam gecok mung cupa metuah ge kun jiut ka getanyo mau bisa ngelakonya puan susah-susah ndak tat be lagi yang kakaknya cuman menau lung pegah bakro ni cupa metuah lung tepu karena bakro hana menau cupa pakon urung ron nabut agama mantang na tapi di kota-kota bagop cukup luar biasa hal-hal lagi nya patai dok kangen bapaknya ibunya ibu je ikek ku begah mentau nya koron nya pukon ge ku begah dengar mentang mi tawo lembak buno aja pau hai ladom lako lawe nya kon muta pegah lako tengah lako tinggi ai ladom lako lawenya jut timur kangong kita nyomai jut gadah kita nyoyah ladom inang hanjut tutuk angin melimong irmo jut kala pupu yang terset lantaku ikun lenong kita nyomai mantang jawab le lakonya betul lagi kata pegah hai lako bangai palih bu ke ba aku pegah sasang ngetuk menteri tanya mono rayu tak tabajarum keno tungku panena fitnah rayu tak jarum rayu tak ke bah jarum ladum lako lewenya cupa mentuah sit lako perti ya iku inong itu huntut urino siap
je mantang butoi agam yang pai takun pai tacok gantung laut ke dia apa nama hi agam limau lah dong sabab mono urinang tari tatat yoi takut iboh le urinangnya hana menempak lain alah hai agam bangai be teuro gaduh kumawi ulai gilih hantar dubiat moh tari tat urinang jupo mentua na gelantongan mati gleh tat urinang nyo mutha takak begah ba ku begah ke dia takak begah uranyo ba urinang potrai hanji taulah potrai hanji taulah hai yang kendo je dapat tarik lewitnya yang hitam je dapat putih hai ura-ura pekan jet ja nyo jet ja nyo menyangkut dengan akhlak dalam begah walaupun kan secara langsung sebab letat terlena uranyo lako gadah jet gadah majid merkangen mai gara-gara tanya maka juga begah le kejadian hana baron na bagop jet neja ukuda ura-ura pekannya ura-ura pekannya kedai ulegli potrai hanai mekat urino aci nu selet nu cilet budak-budak meyong baju mah urinang lawinyo putih puan oi tungku hai patih bak kamau karap tong laut sebab nuhun to iya masin aci pusum i preuk baju mah urinang putih puan ya nya pujir ku begah mana tu pau le ya urinang sebab tari tat urinang yoi lako tak kau menempak lain lako tengah angak bohronyo tak aku begah ke dia tari tat katanya urinang mata darah tu jamun putih gleh luon ke deh muka tu putih lagi anak saya balahi betul uranyo anak mit buat boh sapo ka ada tari tat katanya darah berjih wate darah tu uranyo anak mit buat boh sapo ka jupo kile perut uranyo kom bersih lagi jabru ke ubah mentau lu koron ya pakon lung pegah lagi nyo hai abu metua nalaka uranyo ya kurinang fitun tiga iwa bak katanya mai bunga huraya 50,000 peng ini kebah ke katanya mai ladom payah hitam bak inong payah hitam ngunyai tu pule nong naik kebah peng ke katanya mai 50,000 lanu tu nyan katanya uragam truk rumah hana putahara igo ini payah air melasa tak ji tanya bak ruangan tamu ji dalam tak tanya dalam ibu kah hana tengok ya rapingan alah tu pun tua bener patih long begak ya cuman nyan rahasia umum rahasia umum ilung hana aku begak bener patih geron ladong rumah tapararai rumah lagi taparara balung belidi iji moyo kemaji ladom dumpu ji tajuk dumpu ji tak kirim moyo kema katanya ladom tikre eja krung item pakai ike moyo model lagi nyauri nang ada pri hang gutung pakon tu mesti pegah lah anak muda kampungnya tungku idara nyompah tari urang i babah bengah matang ji tahlak ngepulut ni ke kepakan tu mereka dengan ma gara-gara ji pajan tak turi ji para sahabat munyo hana ma tu mudonya hana tu mekalo kuput ilong kepakan ibilong ni dengar mentang jupo yang kejil ilong pegah mi metuah bek numabeh yang anu ata yang hanjit numabeh dengan anu ata yang jid numabeh makanya lung tabe-tabe lung pegah mi metuah abu metuah hana alasan tinggai semayang maghrib gara-gara pikir pun perut kanu hana alasan kita nyoyai wate malam hana menempak jauh melasa hana menempak perut hana menempak semayang pakon gara-gara tak pikir katra kanu hana urusan uranyo kita nyoyai kita minta peng kita bah minggu itu nepiyo kedai hukum belen ni akarat sabab tinggai ibadat kita nyo gara-gara tak fikir kali anak benda depu hai tem kantor tengok ibadat kita nyo gara-gara tak fikir keji patih long begah pulam mi metuah abu metuah kita nyo ranyo kata tuha tu potra tak sapat atra lo yang hangka hanam puacap takon lo tak sapat bele tak pegah tangi bele tak pegah tangui tanging hana menempak
Gu tanya lah dia muraya kat Tuhan tapi mentua anak dia berkabih tak berkahwin melintas dia kabih na orangnya mentang na umang na publau umang nyan kedih pujit na wajin ya umrah mek ni pegah balung mati panena jungku ilung mate lung tinggal hibuh badaya jilan athe buh badaya jilan lado manuk lawenya mah cakap ku berah mate kita nyomai atrau belaya tak kebah Tamadiah tamat mentang ladum jet badun hanya badai mahai thak truk 7 juta tak urung daya ki pubut keroi ikai menan juga kun benda batih lung begah benda batih gutanya abu-abu lung begah cuca-cuca tikana buah potra tak peserta la banyak hanam pocap masudumna kitanya uranya hai mau 20 thon tu ladum napu tak pajo dan nikmati aju kura tu asa sauro katanya bekle ba tamuyih ba adra tigala macam ngasa buna katanya dalam telekom buna katanya dalam kepiah tadu hina baba trah rumah tak preh tamang ngasa tak pegah-pegah haba kura dengan rumah tak nikmati kura senang ate gop hotel di kalon bek makin duha makin pungo kata nyoho meraku muka aku pegah jo leh bunyi hurung lehan nyo ilong karena sayang lo makajih lo pegah cepo ladong urang lebih ke di hadra mantang dra ke ya jira gelamblang kan pungor luho ro ke mana bawai walaupun Tuhan mimiok print ba urinong tebak apa kon ba umi ke pakai ba kon umi ke pakai wate tak baba sunang ate tebakon gepreh wate luho gepreh wate asa gepreh wate maghrib pajuh lagi lampu asa kro pakan han ilong ku begah mentang ni batih baik ya ni dengar mentang hai yang kejut ni lu tuah long sabe long pegah hanjit ke sabah perkara bila mana mate kita nyomai hana tak kebah umang kanu beh hanjit ke sabah perkara bila mana mate kita nyoyah hana tak kebah rumah kanu tapi cukup ke sabah perkara bila mana mate kita nyomai mate kita nyoyah tak kubah anak dalam keadaan kosong ilmu agama yang pegah mu perkara Allah yang pegah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan bi'afa khafu alaihim pegah oleh Allah cukup mu perkara bila mana mate bila mana mate takubah anu dalam keadaan kosong ilmu agama khafu alaihim nepegah oleh Allah maka takutkan olehmu alaihim di atas mereka tersebut mi pakon lung pegah lagi nyo cukup mutuah cukup le uranyo mi mutuah urung si di pulamit le anu tapi sayang tatat getanya urung syik kanu hai tele badan ke bawah anak di pelamit getanya jupom tuah nayah uranyo gucu-mucu truk bak belanggop gupesu ating belang jupom tuah gara-gara gupetruk hun anu nalako uranyo jupom tuah semen gampung gupaju gara-gara gublok kulkah kinang bener patih long pegah bener patih ai yang kejut wate lagi nyo mi mutuah abu mutuah hantalah ulang jamun pegah puatlah ke pegah le urung awal mio kaya urung si anu je keraja tapi mio kaya anu nyo getanya urung si je kelamit han patih je nekalen nyo pukun ata urung tuha pegah awal tuha pagaban tuha ilmu cupom tuah mio kaya urusi anu je keraja pupulang hawa you blow Hawai bajet tinggal laki Hawai Honda tinggal pegah Hawai HP hantit saboh tablo 2 hantit 2 tablo leh hantit lamu bulu tablo larayu magot du bertanya ya kadang-kadang jemangkap cupa metuah bak belanggop tak tupah anu ladom bek tak pegah yak bantu katanya ladom ikalan han hidup bagai kopi igiti bajai pi berukok koroi anu je kerja lung pegah mentang nu koron katanya mai tak tumuh bak belanggop cupa metuah
na yang pulang uro na yang kan pulang uro si na yang khusus mai ladung dia tupah lang belanggop ai cok uro timang kadang-kadang tawo bekah ulai buya cupom tuah cok uro menyanjan mubulin kita nyomai tajak ulang pada tak tengok dalam belang cupom tuah muka hitam cupom tuah itu le uro putih lagi hitam palijin ya ladom anu watetro kita nyo rumah hai bek le tayak pegah yak tagun bu kita nyo ladom mau pingan kuto hane tu kurah cupom tuah ipugih-pugih huke koroi ibonding-bonding o koroi kawa-kawa igo koroi neu pukul lagi lembegah neu keron hai iya cupom tuah pos 10 tayu jo ublang bak tengah belang menjangkap di mangkep cupom tuah terus ane darah ya jo i monoi tiji i cupom ha i kupi tiji monoi tiji mak hino batung belang lung buduk bo hai darah kena juga petron hai dia ku tengok kena ku juga petron bek mak ku totat belang ku totat luak mudah tu ni patih bek lagi lu perah cupom tu tapi mulai giliran anu kakaya cupom tu bak kebiasaan ke pegah le urung jamun ke tanya urung si jiut kelamit ni kalen nyo pukul lagi luntuan pegah ikalen musuh anu yang kakaya ikalen ke tanya iya jimat bacut tajak ublang ibla cupom tuah gelebek tuha sabah merek Changhong yang kana merek Cina 5 go tapi udik 18 go hai ti udik bedah kita nyo cupom tuah tak tulak gelebek rata belanggop tak tulak gelebek rata belanggop tak tulak gelebek sabak anak kakaya ata anak belo tak tupah rata belanggop bereken wate tajak ublang sabah minggu kabeh kurangnya peut belun baru habis tak tupah gelebek sabak kai belo rata belanggop tajak katanya je kelamin ke urah mentau ya ikala anu yang kakaya kita nyo iya jimat bacut tak pernah lalu mau kita mah lu mau ji melemang bah ikut tu kan ipuyu kita mah Mekah kita nyo iya yang wate suput tu set lidah gara-gara takoh pun lu mau ji hana merdeka kita nyo ngananu sabe-sabe je kelamit sabe-sabe je kelamit yang kejil lung ni sabe-sabe lung perah Mia perlah kebahagiaan ba anu dunia dan akhirat nupu modal anaknya dalam kehidupan dengan ilmu agama tapi mulia nupu modal anaknya dalam kehidupan tak dengan harta kekayaan hanya diiringi dengan ilmu agama sehingga kecewa nepre nyopukon lagi lumpah dapat mi ladum na anu jupo mentua sayang iku tanyo jupo gara-gara atra bener patih munya rumah mantang god hai lampu coklat mantang luah helikot rumah cuba oh si aat terus ji cuba mentua si minggu 3 terus ji itiji bakung melher be kupi cuba mentua memepuak rebe bada-bada hana lagu le cuba mentua melher be itiji kita nyoy tayang nasihat nama matai ke nanti kita nyoy cuba mentua kulikut moh ke matai ium dan coklat mantang leboh wahna pun batik hai munya rumah tak tulak rubah cuba nyah na pun harap sakit ne mim tuah ne jak rumah sakit ne pusan hamim tuah ba RBT ni won ne nyan cupo hai ubat mantang ba RBT kirim iji ha sewa sabah na cuti ike ulah mantang ya geran mi nyang kejil long pegah hai cupo mentuah agama modal ke ketanyo cupo mentuah ilmu cupa mentua yang bimbing kita nyo amai cupa mentua yang pengon kita nyo hana lain cupa mentua bener patik yang kajian pakon ilung cupa mentua lala ruang lum pegah le cupa mentua bek lengah cupa mentua sayang ni kulumonyan cupa mentua sayang ni cupa mentua ke tanahnya munya sayang ni ke tanahnya mi mentua bek ni sayang dalam dunia mentang bunuh tu mengu cupa mentua di akhirat tengah tanah yang roh sayangnya na lampuh cupa mentua yang cukup galak ni coklat cukup gagot di dalam dra ni katuha mi mentua dra ni katuha bu mentua na hawa ni cupa mentua atranyan bek sagai dalam dunia butuh roh akhirat ni cok cupa mentua atanyan ni putruh ku uruk akhirat ni wakaf ni musyrikah
lain hana pun andalkan mi bener patih atra hai mi mutuah sebelum mati kita nyo kana sotung tapi yang pengon kita nyo jupa mutuah dalam kubu nyo bener patih jupa mutuah hana mulia that kita nyo gara-gara atra jupa mutuah mulia that kita nyo gara-gara jabatan jupa jabatan golem mati kita nyo kana sopreh gantau bener patih Mbak le tak pegah gop hotel mati tu jumpa mentua hai anu tu mati di pos 10 malam singah bengah itu mayu aciu dah anu jumpa mentua bu sapat ngah tanya itu hai tu iya ke pocah bener patih long pegah hai la dom tika encik di semana ke tanya jumpa mentua hai tijut anu mui kalan hai tijut yo ku ma yo pat hayu tak ke tanya jumpa mentua bener patih Gino dia tak bahaya roh tu. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggalnya anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang selalu dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terbungkus dengan kain kafan. Mi nyan atata pegah nyan nyo bak na timang-timang nyan kejit lung habis-habis cupa mentua aku pegah mula beli kebahagiaan ba anu dunia dan akhirat dan anu nyan wujud yang pengandra ni cupa mentua modai dalam dunia hingga terus urang akhirat ni pemodal anu nyan dalam kehidupan dengan ilmu agama hana mu perkara mu bila mana ni tamah dengan harta kekayaan tapi punya pemodal anak tok dalam kehidupan dengan harta kekayaan hana iringi dengan ilmu agama nyo kecewa ni preh tengok ni padung nala urang si urangnyo yang ka kecewa watai kekalan tingkah laku kehidupan anu padung nala anak-anak urangnyo lagi ate pungo mangayah hiladong tani turi lewat iya hiba jalan itu kehengan ni ipat bos ke lewat bos ikut ke yah alih pajang kerja kan mah padun lalu urung si urangnya lewat anu gebak jalan ladong na urung si hang gejit pegah nyan ganyan bak go pakot male ke sabab hana taban lagi gotnya siagan nyan wadata kalian keturunan iya itu perti urung tagok mandum truk bana agam gi rumah kaperte awak mabuk awak cemucu awak mujudi cupo awak pului nanggop han malik itu lado mijaranya wata takalan keturunan mai seperti cuca urung megah tapi wata truk anak darah jukong tuah iwa support urumah lado mana darah wata iwa jupo mentuah perut ipu akan ruang perut nyo wate ku pegah lagi nyo mama uranyo be pura-pura hanam phum ro be pura tengah ngah hanam phum mata hana keneng mata pegah ai wate long pegah lagi nyo cupa be niak pegah hantu itungku beruk tak dan ke gop tang bak getanyo kalahian bajing ti pura cupa ilong hana ku pegah kana bajing mi mendua munya tamita na bajing ti hana le na bajing uranyo ku getanyo jamang dia silap di kalimang katujuh kata ule ama bidan duh le luar urangnya hana le tu pom dua
Pejut tiap ura tiap malam uranya but manusia pegat bajing. Tapi anak bajing halai lahir pakon. Karena manusia kapale nanggro ka kurang aja. Donya kamu Yahudi pajan lam lahir katanya. Ipegat tiap ura tiap malam bener patih ke begah. Urang jamun bio silap buat gu. Katruk babo hanu gop ja mita babo hanu patu bebe narago gop abeh mandum go gujah. Truk babo pelincet ni mita. Jamun. Ya. Uranyo hanale jumpa bener patih long begah bener patih. Pakon nanggro kamu Yahudi. Bener patih long begah bener patih. Pakon long pegah lagi nyo ataku pegah nyo bahagian daripada generasi kita nyo uranyo kakurang aja hanali akhlak yang god bunuh patih long pegah bunuh patih orang yang ke dalih dan ke contoh bahwa kita nyo uranyo kamu Yahudi nanggro kita nyo uranyo nanggro kamu Yahudi di satu sisi han patih jenekalon nyo pukul lagi long pegah lang at barasa maah cakap lu begah bakno tajak umedan bak perbatasan yang memandung urang yang na dalam motoy bedrun itanya na surapasin pohana mehana surapasin wolo ngampung ija anemin SMP ija anemin SMA ija bak apotek ija bak supermarket Ijak peng imang dah haribai cuba mentuah. Ia belo kata tak pegat bajiang bek lahir bajiang mang dah haribai belo balon anaknya. Nah orangnya awak mekat yang tayang. Hai. Ikah padung kamu tu 18 tahun. Kali kamu kawin bukan kali ijo. Hanalih kamu kawin ada 50 ribai belo cuba mentuah hanaibi. Nah mana? Hana. Nya golong ku pegah hebat di kampung aje he. Kana min kuliah puatai pegot. Ipegot saboh lagi contoh puskesmas bek meriak boken bek lahir bajiang. Ipegot ata anti bek lahir bajiang. Nak tengok nak baca bak koran babarot saja nya. Jadi ku pegah nanggro asal. Ipegat abu khusus karena anak meti pula ke mama mahasiswa bek lahir bajiang karena nyan kebutuhan ji ipegat lagi bentuk puskesmas wate ni mu bajiang ijo atanya nilai bek mesti anak bajiang bek anak bajiang lahir lala pokon ala lalang wisi lagi yang kakak tak baca kan mu Yahudi nanggro lagi nya yang kajian long pegah wate ku pegah legurai to kiamat dunia pajan wate si golam atawa karab toto lahir bukan daji buta tiblah bek niat tetap daji cuba metuah itu mata tiblah hana menempoknya nudek bertanya uranyo tapi fitnah ji cuba metuah lang kelembu tu uranyo pertama dapatih bek lagi long pegah kan lagi tunggu pegah mau dibut harian boh baleh urang jamun wate gena mujudi hai mi tuah long pegah baron nyama yang kod dengan akhlak maka ajung long pegah kiban urang jamun kiban urang oranyo guca on truk guca anu bate E6 E7 E12 E5 urang jamun di pasal yang kertah gute tua hai lalampuh sohgop gejak jopo mentuah gute tua gak mujudi bek mengganggu gop bek itu pule gop bek itu pule anu bek itu pule cucok urang jamun paleh anak min ulanya coba mentuah ini mujudi hai bak aki melasah ate mujudi bak kedai fika biasa urang malam kajiat bak ma kajiat bak ya hai sabab mujudi uranya kamu lihat yang penting HP yang rayu na sabah paket naik dalam juga mentuah ibu judi ya juga roy anak sauduku anak payah hurung paleh urang jamun cupa Munyo ini pegat bajiang
nyan ikalan patah lampu sah kena nijak. Tapi palih-palih anak min uranyo cepoh mutuah. Bak trah kedai gop ati di mubajung cepoh. Ilikut warung gop cepoh mutuah ati di mubajung. Iyu bak kaya gop di Mekah cepoh mutuah. Bak bineh lung ati mubajung cepoh. Nyokeh lagi nyokah kondisi kehidupan kita uranyo cepoh. Tekedi ujian mi mutuahan ni pirang-pirang hana tinggal nih ke karam nanggro cepoh. Cuman uranyo kita nyoi gampung hana tadepu adanya pakon. Karena buat jahe yang dipubut oleh manusia uranyo cepoh ka muslihat. Secara muslihat, judi muslihat, mabuk muslihat, medina muslihat. Daerah lu Sumawe Abu Mutuah si naik pegak rumah untuk pedina urung bunuh patik lu pegak lung mi Mutuah urung wawa jula malam cupo nyo malamnyo lung bedah dari sino cupo Mutuah lung ja ubanda Aceh lung hidih mupadim jung nyo malam singa ubabah red lung pegak haba cupo Mutuah belah deh abdia cupo tawanyan kadang-kadang Duk bandar Aceh poh-poh leh malam poh-poh put malam manteng lung jumpa bab binah jalan maka jih tak doa tak tahanam tentai jumpa yang kejit lung pegah bak dah demi yang kejit hai mi mutuah anak baik lekang saja demi benda patih lung pegah munya memang anak hai ni pagi mi lung pegah bak ron biu abu uranya punya perkara tak jaga anak Bekle tak pegah di luar rumah. Di dalam rumah anu hai tak jaga benda patih long pegah. Ji di dalam rumah cupau. Ate mujudi. Ji tinggal dalam rumah ketanya. Semayang maghrib tan. Ji ipajau hata ketanya. Esok baje ketanya belau. Atau roh hanai semayang. Kejik ku pegah orangnya bakron anak baik dia pegah di luar rumah di dalam rumah haik dia cakap mi sayang lung krona mi mak selamat dron cukup tuah di urah akhirat baik pagi ron singa hotel ni tamang dalam surga cukup mi baik ni pulih anak ni barang kahok lung sayang lung abu lung pegah lagi nyan pakon anak darah geladum cukup metuah pakon lung pegah nyan karena nyan tiang agama Gaya intat ubanda Aceh, gaya intat Medan, gaya intat cupong tuah ulu Sumawe ulang sa, tinggai pat hide, kan ba apa, tinggai bak so hide, kan bak ne, bak so si, bak rumah kos mi mutuah, rumah kos nyanan itu mi, anak darah kita nyong luar dalam cupong mutuah himen bak ruang tamu. Nyan ibu kos hana kutu me permun anak kita nyoy kanya anak ro ka hai ku permun pun dapateh kaya pegah kan lagi ro pegah ne matau untuk ngan ro ku putunyo moyo kon be neli nan ro ku mi abeh ku pegah baron malamnyo pak gom hana ku pegah ada mana bi hai benda pateh yang pegah be anak yang nabak ran orangnya bunda tepu anaknya jut keracun bagi ran dunia dan akhirat boh anak yang nabak ran bunda tepu anaknya jut kepenawa bagi ran dunia dan akhirat jut keracun anaknya jut kepenawa anaknya nyo memandung tergantung bak ran pelaku anak dia betul banyak pelaku anak insyaallah alhamdulillah anaknya akan jut kepenawa bagi ran dunia dan akhirat tapi dia salah banyak pelaku anak mustahil anaknya akan jut keracun bagi ran dunia dan akhirat lung mate lung pegah lagi nyomi kan berudan lung kuraun kan lawak pegah mi mutuah apa kun tantang itu ku anak dah hana tajuk pesantren lung hana ku pegah anak drone hana tajuk pesantren je pom tuah tinggal la lung pi pesantren pandai mungkin hana ya juk tapi ku pegah je pom tuah ladom urung si uranyo gejo anak bapa pesantren nah kan hana tapi anak wate gejo gesortir anak gejo pesantren moya yang darah-darah gekala wate gejo pesantren
Watai genuk busuk baju putih hanya cok. Busuk baju coklat awai kon tanpa. Anak darah watai nejuk pesantren kiban nejuk pom tuah. Babah yang manteng watai kem terus liung kenau, terus liung. Yang kenyan kejuk pesantren. Ia hai tak pakai ke pegah lembak katanya. Palinai dan cuku. Idara long kala pantun kai di pesantren. Bela dah pegah terus hintu baru masuk kalau ni tan. Tahu ya kalau nan barang kau fikir. Ike mentang hikli. Hai. Aci mi juga na nek darah melimong ni rumah. Nek kalon yang tari-tari lang kelawan, yang gleh-gleh lang kelawan, yang IQ tinggi-tinggi, yang carang-carang, nyang taboh nejuk pesantren, ada tekudi mati-mati ron, na gelantoi rumah ni kubah. Mu yang model-modelnya nejuk pesantren jupom tua hai. Bekle tayak pegah mi mutuah 8 tahun 8 bulan ni pesantren mukram terus itu baru ya mi hana sotem kutim ni kebe on kan kau bat tanggung jawab pegah bat tanggung jawab mi hana pah ngerok jit bro komita lin tu anu ya mi lado mana agam gejo pesantren kan hana na kapadinggai tak nganti kampung cuma naseka dia aju. Ia hai padinggai la kepo mai kakaim kenang tuntuna baji truk udaya jumpa medua truk udaya itu mayang tu boh hai tem ta preu ai je pulih hana abi-abi alam bilik hanai budah ye kurang guru dum tu lan tu hanai jupu tengah ngak antina kamate jupo ai abu-abu tokoh-tokoh agama jupo metuah pimpinan urajong nyan wate gajuk 5 ke jamun cupo nyan kampur teh urung tinggi urung carang-carang IQ tinggi-tinggi urung gagah-gagah makaji wate gua dalam pesantren jut kebuat itanya kan boh judi yang tajuk udaya nyan pegah tu siribetannya 18 bunca baru menempuk padema artinya baru menempuk dumna ai ke boh ku begah nyo cuba bun batih long begah nyo la dong urung buku berah teman. Urung uranya la dong mo bak donya item abe. Bak akhirat jumpa metuah nyo kon hana patih jina kalan nyo bukan uranya bek la jauh ku berah tak aku berah 5 minit tu menaji katib berah ba nyo awai bunuh dai. Lat mi atak aku berah. Patna uranya ma jumpa lagi ro ku berah yah lagi ro ku berah. Acen timak tu. Uranya anu miat nyertaknya jumpa mentuah matang ijak ikulatika atawa gelas ha SD hai ladum mai ahwate bunga gekebah semurah hija jumpa mentuah gejo anu gepae atau Honda ge entak tikula pas diplo hai mentuah ike rumah tikula ngantri Honda ya Honda mai tak uyak jo anu jumpa Pak nama pak naya uranya jumpa bak balebut poh 2 ura cakalan anak gugupoe atuh likut Honda mai Honda ya hai meruti jumpa mentuah ike balebut poh put dia tung lom nah banyak pegah nah nanya tiroro 2 nya bukan lagi lom pegah hai la dia punya pak digula ke tem abe hana patih jin kalan ila kepeng ye hana peng baro bagoh la ke mutang hana pal la ke mutang lang tanah tirah kita tok yang kana benar dia digula me babi eu koran baje so sebelah tapu itu ya Allah ate aku bagak me bak digula baje 2 pasang tablo na baje batik peut tak pedu ipatu 2 pasang tak belum. Mia babu, anak mia. Bajanya ni apa layang, bajanya ni jabu. Alah, cukup tu. Ni keron aku begah. Silau anak mia, watai jabu sebelah sapu itu, tamai sebelah tayah sebelah. Hai tah cukup mentuah tah. Ipatho Quran, ipatho kitab, watai jabu. Nyantah atah hanjit le pakai bak tikulai pakai. Bak tikula wate paso polpen utanah ke derut karuhum ipuala ne jumpa doa ha ipuala ne gecop le mai
tah mirah atau tah hitam gecok benang mirah yang kenyang gecok baik ni perahkan ni korona ladom urung menyoba agama kriit menyoba agama pun dapat teh long perah hai ladom mate ya ya hoi kamu dayah ya semayang manyet ke maji yang kamate ke haji yang kamate yang menjanjian ya cok kamu dayah semayang manyet ngemoto sepurlet ya cok menjanjian moto sepurlet enci baba lumo ya cok kamu dayah pakai raga lu orang ikut moto itanyo dayah hantam dai moto semayang manyet ke maji ke haji ham janjian sabah moto sepurlet abu mutuahkan muku begah long urung dayah makaji kutong begah truk leleh tuh roy pe urung sabah moto sepurlet menjanjian baba igongon pas tamumat halot nyan wate tawo dari daya atau wate tawo semayang manyet mi ibu amplop tak baru-baru wahat amplop tak baru-baru ibu amplop wate tak kira itanyon tu wate truk dayah kacian tak no rukuk setengah bungkuh kopi mik mesu bu guring sabah bungkuh kana nyoba tak kira wate taploh hidih bak kantin nah 8,000 rupiah ibu uncap parang itu sun pun on ikan ngutip ku pedua baju mohma yang ngutip masuk ya pegah pui tungku kagak proyek pas semayang manyet pat temai kamu tungku proyek calek pe hanjir kamu tungku dumpu kamu tungku hanjir yang pegah te tungku lah kampung tengah-ngak kalau tungku kau gurau tungku tengah-ngak tu lo kuto tu lo tungku migo hang tu metikat menteng ka kuning lah lagi naga hang nampak ko kau kolok dulu kau galak kerja kudungku kau gurau kan kau gurau Honda Supra X igo kapan inggo pegak ke beca kau dungku matang ya bau dinang bagauri boh puhan kolot ladom tungku jepa mentuah truk bak kanduri udip mate beuna tungku jepa mentuah menya mate ya hai ladom truk 7 hura lalo ke bak rumah aku tanya pajang tu minta rezeki pesapat un mirah tabi bak tanya un cap parang ikan angkutin mangak ku jak kalau aku menang lepeng menang bak kira iraku mi bro akai ku ngaji piju dah ada nomor nya menang tak aku begah ke DBU ilung mi kan long jabut diulegle long babu ku tak rung hinan babu ku tak rung makaji hilung atene tungku bukari air dari ulegle begah karena manteng lung jabut cupom tuah golom lum keluarga lung kan lum meli jajak hidayah habu lung bedah makaji hikeun tungku bukari ulegle muyo kampung ro le birun jino kalung du udeh birun lau pegot dayah hino hideh beu ni midem ka insyaallah 25 ro yang jajak wo nyo lagi di kampung nyo ni mi 120 ro kerja ni umi ni mi batal lagi re na cino jintat ke dia go 30 buro ko je na entak ke dia tu ate karap je kitab tajuk dayah hutan tu tak pleh pun dia je cino ji le go yang pun aku nak pegah menau ilung wate lung wo dari dayah tu tak kurung kampung ma alung dia butu kan truk kampung ipakat boh tungku imum mi kampung ipakat boh tungku imum hangkutin nyo besit bangku pegah lagi nyo lepas kuara ku gebedah tungku imum daerahnya dia trun nyekeh nak urusan kabab ilung but bro ku pegah ke gobok aku hai ladom mate ya iho tungku imum le kampung atau gura-gura le kampung iya semana manyet maji ya haji hang kamate mirah jadi wate taluak lampunggung majih kangkan itu kibang kebe wate tapuci Allah piang semana manyet lewatnya le kampung purte urung tuha ada kamu muda semana manyet sabah manyet belah urah hai itu bu ya nyan wate gua tungkimum ate gua urai pupah semayang manyet pupah semana manyet benak kira juk rukuk samsu sabah bungkuh yang putih hijau yang hitam hijau mahayum ibu peng lah ngamplop cupong tuah melhep tuh rebe 25 rebe cupong kan
nyan kalau that iklip lom iklip ha iklip mà trao xong cái mum hàng trao mặt bèn hứt bèn cái mặt pokoknya tungku imu mata wagure wate gua rumah payah goy ummi ta cho thau dùng parang nhóc ku nak pleh hamplok ngojung parang pe hamplok pate ge parik tha cupo mentuah ling ku imu ge beke sip beruh mesti tengah sa wate ge pleh 20 rebe 25 rebe rupiah kali tha keng udah angute oh mesti pegah itu ku hana mufum miganyan fahala nyo hana mufum fahala ata mucih ta minta fahala lawanya wa punggung maji lain hana ta dapat minta fahala oh itu ku hana mufum ikhlas ganyan nyo hana mufum ikhlas atau ate ta pedang motor bak galon Jibran itanya lawak bumi ikhlas okey ha ku seribe hanti peng hai bijak mato ikhlas ilung ha ilung mi kali kau pegah kerja bro akai ro aku ilung mi kan mesti yak pegah mesti kiban aku atak aku pegah aku pegah kedenya bil mesti yak pegah jumpa mentua mesti sakit hati mesti gara-gara hantar tim jumpa mentua urusan ji baraje watet tajak beut pun ada mengkongsi dengan maji wate urangnya wate ya beut wate you katanya betatim lumpu urusan mama ji ya haji urusan keras yang kerja punya model tungku lagi lu kuat duk kampung ron leu roi tung leu kampung leh kai drum tu idrom gede urusan ji ilong menang juga deh tak boleh mak perut gop sabi-sabi beraji wate tajak beut cupo mentua orumpun wate tapajo itu me ijo sirabuke tu ijo naruh maji urusan tengah musim kumukoh tawa dari dayah cupo mentua kampung tanik balik udaya ladum bele tayak pegah dia meserkah ke kitanya cupo mentua jaket si on hana gede pujo wate balik udaya gede kau dah tinggi okey lagu-lagu yang pelika kita nyanyi on 20 ribu 15 ribu pah hentam tahu bak mah tekon okey tabak urang mana ke beke urang dayah bagi beke urang kampung urang dayah urang de dia ajujuk yang duduk nan pe okey anggote muku ja semayang manyet mentang jumpa metuah nyan tabi leung pun patih ke begas oh mesti keun bro akai aku kalu aku begas pun patih aku begas ilong hideh mi ka atak aku begah gede biu ilong hideh mi betuah mulung pubut anak miat mantangnya ku sortir ku kalon mai na yakin ku hana drai na yakin iya na yakin ku pubut nyamu yang longja uranya jumpa betuah guru epat hidayah 7 ro leng gebah hantar lantaran mi walaupun longja ladom anak dia beut bag katanya iya hai kedua bag kata kopi gede ngoi gop itu nak kata tunggu sabah hempang kita mah leyah je beut boh hempang tu ya len mah ya ipu beut kera tu ilong mana laju oh tunggu be hanan ni peke kakak ni mit udah peke kan nak tu Pakan lu pegah lagi yan. Mi, lu pegah beo bak ron. Ladum na urang jupa medua hanayum elume bak urang nyan makaji ku pegah. Nya tak aku pegah. Gulai tungku jampung jupa medua jiut geleme piagapan, jiut geleme talkin manyen, jiut geleme semana manyen. Nyan ben ya pekin heuro dayah kajiut geleme nyan si kan tronton habis beureuh bak gebeut baru jiut katanya. Tanya engkau tungku persabaran ke engkau drian. Jenu gerono. Nya pujiat lo ba ayatnya ku pegah cupa mentua. Uranyo hanama yang gesah bila mana anu gahana dalam pesantren.
Urano hanayah lang susah cupom dua menyahana anu dalam keluarga cupom dua yang malim mutira pakad sabab matema mateyah mate anu urano hana susah le urung la kampung pakad dumpu-dumpu kana urung dayah matemai mateyah tinggal telpon urung dayah urano tinggal telpon urung dayah urang neba saat urung semana urung semayang manyet beupluh peut draw amanah draw geboroje ya ika mau daya ya semayang manyet ke maji beupluh peut draw mau pegenam itanya cula cala tamu doa ke maji ke ya haji dalam semayang anu jumpa bekle tak pegah yang mau doa itu semayang tak ipu sapat beruh-beruh keroi pukon peng-peng lang beruh keroi kena peng-peng lang beruh ipu sapat cipo keroi bilun peng tu engkau semana manyet semayang manyet hirup le tiga ma tahu ji sedih tai legop bunu pate lu pegah ni keron nyawa te ku pegah lagi nyo cipo mentua besit untuk lih kualong mate urang tengah bengah itu memang melangong hana terus lang kubu nyokonyan purle baik liu ku pegah habalung untuk kagadah persatuan dalam kampung konyan yang purle ku nak pegah kon hana mufhum long fardu kifayah mufhum hai ni pegah dalam kitab bila mana matema yang lebih aula semana manen anu ulang inung bila mana mateyah yang lebih aula semana manen anu ulang agam takon tadi kudi na aib ba urung si yang kalon anu hani kalon legop hanai pegah bagok mate kita nyo macam-macam mi muka tu wate tau dep cerah kede muka serumeh de kede ladum wate mate cupo mentuah ladum hantar tejut mekalon pi cupo lege urung bali poh ni tentera dalam darurat pasti hadir de kede tahu mun patih long berah cuman anu hana jedroy iu bagop perle ku nak berah lelong iu bagop nyan so bek ba sembarangan urang bak gure-gure ba tunggu imum yang mufum kayu gop ungkoh ikira bio sakai pe ungkoh nunggu hai pe yang keju beranya atanyo yang lu berah tabak lado mana jumpa mentuah ana banyak tinggi tengah-tengah luan dumna tengah-tengah ana miat jumpa ai ladom ana miat jumpa mentuah wate taja beut langkung ilok langkung wate upuk jumpa mentuah wate langkung 6 ruah icok baiku meruai tarik uluah tamong ji dalam hai kali taja inta bapa santren jumpa mentuah golam truk katanya rumah kana haji hirmo mekeh bawa aku begah nyak jepau mi nyo kapoh 12 ka 2 jam mitingo kada pegah abah jino mi muno bi lu pegah nyo lungtuk dakwah malam nyo mi bunu tupu mi tuah abu tuah segala mate katanya wajib bak katanya makan cupa tuah baru gelah dengan Allah Taala nyol heboh perkara wajib beri kanu heboh ilmu yang pertama ilmu tauhid wajib beri bagi urung syik kanu untuk mengenal Allah yang kedua wajib beri kanu ilmu fikah untuk sah ibadah dan yang kelih wajib beri katanya urung syik kanu ilmu tasawuf untuk menjaga amaliyah hana jeddah tu ya intat udayah hae tantat udayah tuk 2 juta tibulin payah tak kirim peng cio anu cupa mentuah puo kuno kampung ya intat pada dayah dalam yang na dalam kampung tadi kedi dalam kampung hana dayah yang na tuna balai pengajian untuk sementara dang na rezeki juk ji bak balai pengajian tadi kedi dalam kampung nyan bek le tak pegah dayah balai pengajian saboh hae na dum nan support kampung tadi kedi dalam kampung nyan di mentuah bele tayak pegah balai pengajian balai mana saboh hai teude wajib Honda yang kali ni blow cok pengen blow Honda tuha yang fitingah tu pengen cok minta gura-gura hidayah di bawah tuah upah 1 juta na peng
ni kalan cupom tua si juta gure ge pernah anak ron pada boh minggu ge pernah lebah minggu wabah minggu ani yang ge beda dia awa tungku itanya tak minta peng lom cupom tua untuk makna heboh elemen kan ilung paji pak pujian lom pegah lagi nya lo tat orangnya urung si yang hanayum cupom tua tungku pernah anak ge melimang ladu dia ni kalau wate gaya juk beut bak katanya god kodis onlian wate ge anak ge hana jak beut le bak katanya ladum ge pegah ta ladum lagi modal bondal buno ko pegah cupa ne peke irano hai bi mutuah nyang gure ane ne thor ne peke lamiat ron kon ai leboh ilmu yang wajib bak katanya mai seharusnya bak katanya ya hai uranya hana jedra tukar tanggung le gure anu tu sama dengan gure anuknya nuranya cupa urung yang katungko beban bak getanyo gecok bebannya gepeduk bako gure anu getanyo sama dengan tho gure nyan cupa menyelung kira nyan malaikat yang dikirim oleh Allah bak getanyo cupa mutua untuk puyuk beban getanyo mi mutuah akhi habalu pegah bakro nabi mubaroklah katanya dengan Allah Taala cukup mutuah ke anak kali tabil heboh perkaranya kena tak kebah rumah jupo ge buno ni pegah oleh Allah uranya mi mutuah lem pegah bakro nabi munyo lagenyo ka fitnah dunia fitnah dajjal lang kelimbuan turuh item tamang cukup mutuah lang wethe cukup mutuah uranya truk fitnah dajjalnya na yang lang wethe cupom tuah menship tengut anak miat cupom tuah baroi piuh menship tengah hipajuh du cupom tuah jaroi kena sebelah cupom tuah igawa-gawa nek tuha cupom bune patih long pegah bune patih uranya hana benteng cupom tuah yang mampu membentengi anak-anak kitanya daripada fitnah dajjalnya cupom tuah selain benteng yang ada dalam pasantren menyapurle anak berselamat tu puan mentua menyebaklung ni begah ni intat bak pasantren selamat kadang-kadang lam pasantren tu puan mentua bisa ruluh anak apalagi di luar pasantren nauzubillah tu puan oh anak lum duna sikula anak lum duna ijazah urangnya pasantren lagi contoh di Kota Krung bek lelong begah truk bak Ma'had Ali cupom tuah esa bisa dikeluarkan di pasantren ni putra yang ragu bek ni pegah urang dayah kolot cupohana kon semijai anggota dewan urangnya truk Jakarta cupom tuah bekas pasantren dan watai truk urang pasantren hai cupom tuah Jakarta hana tengah gemat mi hanaya aspirasi rakyat mampu kepegah cupom tuah kan semengu budok gede pada yang ragu ni cupom tuah makanya si gadu lung pegah bakron mak mangat minta rezeki cupo anak ni entat aja gede pasantren tok watai belun thagai ni peke hana tingat na watai cat ura cupom tuah anak ni rumah nai semayang hana tingat nele watai support telat nuwa cupom tuah anak ni khalih di mana hana tinggal nilai cupa mutuah geran ni pukun katingan hana tinggal nilai anak kai wa rumah hana tinggal nilai cupa mutuah pakon anak ka dihudip dalam peraturan dayah cupa mutuah semayang asa kana gure yang jaga semayang maghrib cupa mutuah 4 hari cupa mutuah yang bapure UA lam salah ber yasin dibaca geran drone tinggal ni minta rezeki ni ibadat drone sangat wate truk belum dikirimkan ni cupa mutuah 10 tahun kemudian cupa mutuah penawa iwo rumah ni ku pegah biu pak ro hana yum pengorbanan bertanya yang cukup raya rumah hubi raya tak pegot kan makin le anak makin darah anak makin muda anak bertanya ma bertanya ya makin bak kamal ikut ke dia tak pinah ro tu na yang cupom tuah tong ngendapu ke dia tak tong WC katanya ma katanya ya hana tak pajuh bui lah cupom punya hana dipajuh le anu han tapi pot ungkut cupom tuah bila mana hana pajuh le anu jilbab yang kamela lat tasuk gero tu yang baru tablok kan putuh silap anu cupom tuah
tak belum lain yang baru kita nyo tersambung tilapnya jupom tuah teruk bak nuju gop saja. Sama sekali hana jum pengorbanannya ni. Bila mana anu yang tengah tak perayuknya, anu yang jid keracun bagi kita nyo dunia dan akhirat. Tapi cukup muyum pengorbanan kita nyo ya. Walaupun ahwat daurau, tayak tupah lawak tu main bagop nganui di putunyo iplamit di legop. Bata hinoi pinah gede. Lang lideh iputun kena uyuk. Wate hantep leyuk iputun gede watu. Ipoe gede watu. Iplamit bubut sa tu poh duah. Wate tahu 80 ribu, 100 ribu juk gaji. Tuk rumah tinggal 80. Tapi cukup muyum pengorbanan kita nyo ya. Bila mana 80 nyan tapuakan anu yang tengah dapat nyan anu yang jid kepenawa bagi kita nyo dunia dan akhirat. Akhir habalun pegah bakro ni. Lung lu pegah habana bahasa-bahasa yang gasa cukup mentuah abu mentuah. Lu laki maaf. Harapannya mi cuma satu. Sebelum mati kita nyo ada jid kita nyo ma kita nyo ya. Bujit kita nyo kepada urung-urung si yang telah mampu mendidik anak menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Getanyo ado, getanyo adun, ada masjid. Sekolah mati mah getanyo. Iyah getanyo manteng sajan getanyo, ada masjid. Kamu doa ba Allah, tak jadikan draw tu, wujudkan yang jid kepenawa bagi urung syik getanyo, dunia dan akhirat. Bek jid keracun bagi urung syik getanyo, hek dathan urung syik getanyo, mulai gepetimang getanyo dalam kandungan hingga gepekawin getanyo mamandu. Moga-moga yang lu sampaikannya jid kemanfaat bagi ulun tuan pribadi, menyukai jid kepada para jamaah sekalian. Ulun darum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'inda al-hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Segatuh sapomi Fatihah ke Rasulullah mana fahla badadu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurung abi umi dalam penyampaian ulun tuan dilebih-lebih segatuk na bahasa kadang-kadang yang kurung senonoh yang kurung sopan ulun tuan ucapkan nyelola kemah berayu tujuannya hanya satu lagi ulun pegah ada masjid bedanya hidup di akhir zaman berbahagia di dalam dunia bertim merdeka dan tengah di urut akhirat daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.